E o tātou tāpua i le atua. O le li o lou leo leo ia, o le li o lou leo lou paolo lea i lou i tūtau matau, e le teia oe e le la i le au, po le masina i le pō. E leo leo e le li i ate oe i mea leanga umalava, e leo leo mai o ia i lou nganga. Leo leo le li i lou ulu fafo ma lou ulu fale, e a mata mai nei lava ai o i le fava vau. E o tātou talo. O laua fio lava o le leo leo le lei. E te pui pui ma leo leo i mātou o lau whanau. Nea whaua e mo moli na mai le soi fua ma leola i le nei tai au. O le aso sā mātou te o mai whātasi ai o le tapua inga i mātou o lau whanau. O no lou o lofa ma lou wanga le lei tele. Ai vai male ato toi mātou. Awa i mai loo nganga e tautoa lua la mātou tāpua inga ia whaia i lea nganga ma le whamaon. Ai ua i lava o se vi inga o lau a fio o oe o lea tua le tamā le alo ma lea nganga pa ia. Amene. Tātou vi le tua le pese sa lau tōru si fulu ma le valu.
Hei te wina le tuspaia. Tus whiwhilia wa maua mai le whengainga fōu. Tusia Paulo I le kalesia I Filipi. Filipi lona matau poe lua, tātou te whaitau whewa wai mai le whai upo mua mua e whangata mai le whai upo e se furu ma le valu. Tusia Paulo I le kalesia I Filipi. Filipi e lua, whai upo mua mua e whangata mai le whai upo e se furu ma le valu. Tātou te whaitau whewa wai ai. O le nei, a whai e iai se wha mawhanwhana I a Keriso. A whai e iai se wha matala loto I le alofa. A whai e iai se mafuta whaatasi ma le anganga. A whai e iai se alofa muti vale ma se loto alofa. Awane I whaia se mea tasi, ma le fina vale, ma le mita mutafua. Ai e tai tasi o tō ma manatu ma le loto maulalo ua sili nisi I a te ia. Ia ia te o tō foi le nei manatu o ia Keriso Iesu. Aua sa atu o ia e ia lava o whai mona le winga o le polonga I lona whanau mai whapei o tangata. O le mea lava leo matua whaea I nai o ia e le atua. Ma foi nā tuai I a te ia o le suafa e silisili suafa umalava. Ma ia tau atu e laulau whaiva umalava o Iesu Keriso o le ali lava ia. Ia I uai le vi inga o le atua le tamaa. Wā o le atua, o lo ngalue I to tonu I a te outou, ina I outou loto I mea fina ngalo malia ai o ia, ma I outou ngalu lue ai. Ina ia vea outou mae ua le matau le angaina, mae ua sao le amio, o le whanau le atua I le pōnā I to tonu o le tūpulanga a mio fa pio pio ma le fina o vale. O to susulu atu iai fa pei o mea e fa malam la ma I le lololangi. Awa a fai foi e fa malingi ina lo toto. I lunga o le taulanga, o le ofo ina atu lea o lo o tau fatua tua o te oli ai. Tātou te oli fatasi foi ma o tau umalava. Whamanuia maile nganga o le atua le tātou whaitau ma whalonga longa I nā whionga ma I atu mau I a te ia lona lavavi inga nei se iao I le whavavau. Whavavau lava. Amen. Tau se lau fitus fulmaltasi le pese tātou toi vivi ai.
o tātou te tālo o upu lelei, o upu malie, o upu mai lau a fio e teita ina ai le soifua ma le ola o le tangata na e whaia i lou lava whātusa. O upu e mawhai o na whamalo si au moi mātou, o upu foi e wha oli ma wha fia ina ai o mātou loto. O wao i mātou lava o tangata e le a unga o mātou wola. E le o foi so mātou unga whatia i le mea e ono vi i ai lau o fio. Mātou te a samo atu i lau o fio. O lou fina ngalo ma lau upu fola mo i mātou. Ma whai ona teita ina ai o mātou wola. Nea foi o mātou ulu fale mai i le nei tae au. O le asa monga lau whanau i a te oe. E na ia e whetalai mai moi mātou. E na ia vela upu fola maala e wha malo si au ai o mātou wola. Mātou whawhtai ono le vai aso whi au mga luenga. Le vai aso le ola tautua ma le ola ngā lulue. Le vai aso le whaatino ina o mātou tiute ma o mātou whaiva. A ua le aise talavale e whaalongo ina i mātou. A wasa mua au mamuli au o elo mātou atua i o mātou wola. O lo mātou uru fafo ma lo mātou uru fale. O lo mātou wola ngā lulue, ma lo mātou wola whaao ngā ina. O e lava lo mātou atua, sa e pui malu i mātou. O le ai se mea e whaapopole vale ina ai o mātou loto, ma o mātou nganga. Nā le nganga o le vi inga, ma le whanetanga e whaafoi lau a fio, o no loa lofa, ma lofa maoni. Ka aftai ona o lau whaasoa o le ola. Ka aftai ona o lau whaasoa o mea tua iai lo mātou ola. O wau o mātou sa ili ma maua. O mātou tāngo lima foi i lau whaasoa ma lau whaasafua. O mātou a ai ma mao ona o whiinu ma malilie o mātou lava ma wha mawhana whanaina o mātou tangata. Mātou no nofo i nofoanga le lei, ona o lau whaasoa ma mea wai whoa i mai. Mātou whaafitai ona o le iloa, ma le poto, ma le malamalama. O e whaasoa mai o mātou mawhau. Taita ina ai a mātou whainga whilwhilinga. Taita ina ai lo mātou iloa o le lei, ma le leanga. Taita ina ai lo mātou wola ngā i le lumanai. Mātou whaafitai ono loa nganga pa ia e tautoa lua ina i mātou. Ao ina petosoa ina o mātou tangata i whalewelave malu i tau le o langa nei. O laua fio lava e te whamawhana mai e ala i loa nganga pa ia. Mātou whaafitai ono o aua fionga mātou te whaitau ma whalongolongo iai. E vea i pea ua fionga e whai masulu i o mātou vai, a se malamalama i o mātou wala. Mātou whaafitai ona o le whao la tanga, o le tangata angasala. Ina o mātou pāu u mau ese mai i loa lofa tunoa, a ua e saili mai pea iai mātou, ma ua e whaia le tāulanga o le tongi ola moi mātou. E na wai ofo ina mai lo lava alo pele o Yesu Keriso le alii ma le whaola. E tongi ola ina i mātou. Na wa vea i o mātou ola i le neila lo langi e leo ni ola e mau mauina. A ola masoi fua o tapena ina e lau fio. E na ia mātou maua le ola whavavau whatasi maoe. Tu mau lava i lau o fio le vi inga o le whamanu ma le whanetanga e whavavau. Ono loa lofa ma lofa maoni.
Mātou whātu ese mwhamaulalo i o mātou se mga salam vai vainga. Wai mātou lava o se whanau le ato toa i o luma. Ne tamai whamangalo mai mātou. Wo atu i mātou o lau whanau. Wo atu i mātou o lau e kalesia. Wo atu i mātou o itu tino lo tino keriso. Malo mātou mauti noa e le aise le lei. Le ai foi se sao ia i mātou. O mātou o atu i laua fio oe o loo iai le whamanga longa mo i mātou se e whamanga lo mai mātou teito tas. O awa tofu lava le tangata ia maona leanga, maona vai vainga. Whamanga lo mai mātou, whamanga lo mātou ainga, whamātou whanau. Whamangalo lau e kalesia, whamangalo lo mātou wola ngālu lue, o i mātou o tangata wana o na wha tumu lima lo mātou ngā lue, o mātou o atu tamai, whamangalo mai mātou. Whamangalo lo mātou le i loa o nā alo lofa, mātou le i loa foi on fe whamangalo a, me vai vai ai mātou. Tele lava o mātou leanga. Ne tamai, ia e whamangalo ina mai mātou. A vele maliwa Yesu keriso lo walo, a lo mātou ali whaola, e mawhai ona whamangalo ina ai mātou lo lava lo fatu noa. Mātou talo tu ina atu, le nei au lotu i au luma, la mātou moli mau, wha kerisiano, ma lo mātou sā ili le ola whale anganga. Mātou te o mai whātasi ai lo mātou whātua tua i a te oeo le atua o le na whaia i mātou. Oe foi o le atua wa e sa ili mai mo i mātou ina o mātou ang sala. Mātou te tālo whamanuia mai lau e kalesia. Whamanuia la mātou mōli mau. Ta manuia lo mātou wola ngālu lue ma leo le tautua. O i mātou o lau whanau, o i mātou o lau e kalesia, o i mātou o itu tino lo tino keriso, mātou te tālo, ia e whamanuia mai i mātou. Whamanuia i mātou ma o mātou a inga ma mātou whanau. Whamanuia lo mātou wola sā ili ma lo mātou wola tauivi. Manuia le sā ilinga o le poto ma le atamai a mātou whanau. Ma ia e whao ngā ina i lātou, oni mea whainga luenga i au ao. Tau tua mau auna mō se vi inga oelo mātou o tua. Mātou tatalo mo nei tunu o New Zealand o mātou no nofo ai atia e ai o mātou a inga ma mātou whanau. Sā ili ai ni manuia mo i mātou i le anga i lumanat. Atia e ai lo mātou wola whātua tua e ala i lau e kalesia, mātou te tālo. Ia e whamanuia ina nei e tunu. Whamoemoenga o whainga malo, whamoemoenga o matanga ruenga ngā lulue, whamoemoenga o lautala le lei ma lau e kalesia, ia a vea maala e manuia ai le nei e tunu. Mātou te tālo mo Samoa, ana whainga malo, o ana e kalesia kerisiano, o ana whainga nu, mātou te tālo, ia e whamanuia. Nea tunu lau tele, male toa tū ngā, o atunu o lofea ngai matau o mawhiwai a inga. Tā i linga o le malosi male pawa, mātou te tālo, ia iai pēr la ua fio e te whātupu le file mu, ia tunu o lofe tauat. A tunu o lo fea ngai ma whalewe lawe ma mea o lo tupu whana aturua mātou stalo ia iei lo fisoasani. Teimi mātou whalongolongo e whita laila ua fio ia e te tala o mātou loto ma o mātou o nganga mātou te whalongolongo ai lo whita lai mai. A vea i pēa ua fio ngai ta i ala i o mātou wola. O mātou te tālo ia ma ta talo lilo ai le lilo i lau sila whanga whaia lau lava whinangalo ai le o mātou loto.
Wa o mātou te tālo wala au e ala e Yesu Keriso le li I malwhao lau le wao I mātou te tālo. Lo mātou tamai o I le langi. Yo, mai lo malo. Foi mai a te mātou le asonei a mātou mea ai e te tau male aso. Te mātou I a mātou ngasala. Pe yo I mātou foi ono mātou whamangalo I natu. Ye wanga leanga mai a te mātou. Au foi e te ina I mātou I whaososonga. Ai e la vea I mātou ai leanga. Au ai o le malo mare mana. Mare vi inga e whawa vau lava. Amen. Lua se lau tosu lima le. Pese tātou tue pese ai.
Mātou ofo atu nei tupe. O le fua o le ola ngā lulue, a lau whāsoa foi o mātou ola. A wā vea mā mātou tāuranga e ofo i nātu mō lau whe au, ma lau ngā ruanga. Whāpa ia mai. Me ia wā mai pēr i mātou na i o mātou loa na o si tāuranga i lau o fio. O no lo lofa ma lo wanga le leitele. O no lo lava swafa Yesu. Amen. O tātou tālo. Ia malia upolo ngutu ma mawhauwhaunga o mātou lotoi, lau whawhauwhaunga lo mātou atua o lo mātou papa, ma lena te tongi ola ina i mātou. Amen. Whaunga ina le tusi sa whaitauina o le tusi a Paulo le kalesia i Filipi. I lona mta upoe lua, a le whai upoe lua. Ua o fia whaonga ina e whai ma matua o le launga i le neitai au. I nā wha ato toa mai ia e o tau lo oli oli. I le ngata si tasi o tau manatu, ma le alofa e tasi. I le loto ngatasi, ma le mana tunatu i le mea e tasi. I nā wha atoa mai ia e o taulo oli oli i le ngata si tasi o tau manatu, ma le alofa e tasi. I le loto ngatasi, ma le mana tunatu i le mea e tasi. Manatu au tuo le vai aso le nei, oli oli, ma ia tasi ia keriso. Oli oli ma ia tasi ia keriso. Joy and unity in Christ. Joy and unity in Christ. O le vai aso atoa le nei o lo whaonga ina ia le tusi whaitau aso le tusi a Paulo le kalesia i Filipi. E whaima tusi whaitau o aso taitasi mai lava i le aso, se ia o atu le asto nai. E wha moe a whai o lo iain nisi o lo whaonga ina le tusi whaitau aso e muli ai tusi whaitau o le o aso taitasi. A whai a mata i le aso na whaitau e o atu le asto nai ua uma le tusi atoa Paulo i le kalesia i Filipi. E wha moe a whai o se whainga lea e ma whai o na whao ngā ina e whaitau ai a le tuspa ia i lea aso ma lea aso. Te wala lei lea me whai o na maua ai a awa o ngā whale nganga mō loso i fua ma lo wala. A o tato wala ai le neila rolangi. A wau manatu e whao ngā ina le launga i le neitai au e. Au mai ai se vai ngā wao te tele i le tusi lea Paulo i le kalesia i Filipi. Ma le moe ina ia o ane le taime a matai ona whaitau ina le tangata le tusi lea Paulo i le kalesia i Filipi. A ua iaiso na manga wao te tele. A wā maua le manga ao te tele winga i le tusi. Ma mata foi o na malama pe ai sea na lai o na tusi le tusi. O ina foi e mawhai o na maua mai ai ani awa o ngā tāua mo oe lava ia o le tangata whaitau tuspa ia. O le whainga māsania, Paulo o le ave o na tusi i au lotu. E ngata o au lotu sa ia a mataina i ana malanga wha missionary
Ao nisi foi o au lotu e le i o iai Paulo pe le i fausia foi pe fatuina e Paulo. E lan tusi le kalesia i Roma. O lana tusi e lua na tusi na ave le kalesia i Korinito. Lana tusi sa ave le kalesia i Galatia, ma lana tusi sa ave le kalesia i Efeso. Hapena foi lama le tusi lea sa tātou whaitauina o lana tusi na ave le kalesia i Filipi. O tusi umanei sa tusi ai Paulo tusi e tofu lava le kalesia ma le mafuanga na lai o na tusi le apostolo. E le ngata o ni whawhita auli o lo whiangai ma le aulotu ma le kalesia o lo ave aia na whautuanga. A o lo na whamalosi au foi e tusa ma le fisota inga aulotu ma e kalesia ma le atua e ala ia Jesu Keriso. O le aulotu i Filipi o se aulotu sa whātu ina e Paulo i lana malanga wha misionare lona lua. Na ia whea ai a le nofuanga le tau o Filipi. Ia mata ai a le aulotu ma le kalesia i tono o le nuu leo o Filipi. E il tel tonunga e tusi e Paulo le tusi lea i le kalesia i Filipi a lo whale pui ina Paulo i to tonu o Roma. A wana aveala na tusi lea i le kalesia i Filipi. Ma o lo iail whaupunga Paulo o lo manino mai ai o lo wheangai ma puponga ma ona mawhatianga i le teimina tusi ailan tusi le kalesia i Filipi. E mai Paulo, a whai foi e wha malingi ina lo toto i lunga o le taulanga. O le ofo i na atu lea o lo o tau whatuatua o te oli ai. Tātou te oli whatasi foi ma o tau umalava. O le mea lava lea, i o tau oli ai. Tātou te oli foi whatasi maau. Foi upu i o lo manino ai e. Le ngata lo taua ai a le tūlanga pōponga tia o le apostolo. A o iai tono le whai pui. A o le tū whawhea ngai o me lua. O se tangata o lo sai tia, i ona mawhatianga i tono le whai pui. A o lo ia mo moli ina se wheau. O se wheau o le oli ma le fia. Ma le loto le lei o lo ave ai ana whaupunga i le kalesia i Filipi. Hei mai ana upu a whaifo i e whamalingi ina lo toto i lunga o le taulanga. O le ofo ina atu leo lo tau whatuatua. O te oli ai, tātou te oli whatasi foi ma o tau umalava. O le mea lava lea, i au tau oli ai, tātou te oli foi whatasi mau. Lo whea ngai mpopo ngā, lo whea ngai mal whare pui ina. A o upo lo momoli i le kalesia i Filipi, o upo le whamalosi au. Upo le fia, upo le oli. Ina ia mawhai ai o na langona ina, e le kalesia i Filipi. E leto i lalo le apostolo i ona poponga. Lo whamatala ina e tangata sua o le tuspa ia e whapeo le tusi le a Paulo i le kalesia i Filipi. O lo wha ingoa ina o le tusi o le oli. The letter of joy. The epistle of joy. O le tusi o lo wha liai le oli o le apostolo. O le tusi o lo sa ia le apostolo na langonga la loto. I le au lotu ma le kalesia i Filipi. Ona o le wha linga i le au lotu ma le kalesia i Filipi. O lo lato so tanga ma le atua e ala i a Jesu Keriso.
A tono le mea foi leo wa fa upu ina ai le manatu au tu o le vai aso nei oli mai a tasi ia Keriso. Mai Paulo ile a matanga o fai upu ia sa tātou fai tauina. A fai e iei se wha mawhanawhana ia Keriso. A fai e iei se wha matala loto i le alofa. A fai e iei se mafuta wha tasi i le nganga. A fai e iei se alofa muti vale ma se loto alofa. I nā wha atoa toa mai ia lo oli le ngata stasi o tu manatu ma le alofa e tasi i le loto ngatasi ma le manatu i le mea e tasi. O ringa mai o le wha moe le apostolo mo le ulotu lea i Filipi. Ina ia vea lo lato wola fe alofani, ma lo lato wola fe wha mawhanawhanai. Ma lo lato wola fe langolango mai. E whai maata o le oli kalesia ia Yesu Keriso. A whai e ola le aulotu lea i Filipi i le itu ai ngā ola na. O le ola ma futa whātasi, ma le ola fe wha mawhanawhanai o tangata. O ina e tupu ai lona oli. E ui lava o lo whale pui ina o ia. Tā ua iau whaupunga ia le apostolo. Mō so se kalesia. Ina ia lea vea le whiwhina wai o tangata ma le ese o manatu o tangata e whaima fōringa wa aia o se aulotu, po se kalesia, po se nu, po se whainga malo. Aia vealo latou teltonunga o le ola whātasi, ma le mafuta whātasi, ma le whaiwhai mea whātasi, e whai maata wa aia o le alofa, ma le anga le lei o le atua mo i latou. Nau ta inga leo le apostolo mo le aulotu, ma le kalesia le i Filipi. Mai o le ute foile na, o le tusia Paulo ile au lotu ma le kalesia. O lo manino mai, o le whamoe moe lea, o le apostolo. Ina ia vea lo la te wola fe alofani, ma le ola fe wha mawhanawhanai. E atangia ai le alofa ma le anga le lei o le atua moi latou. Nisi neo meta ua o lo ta ua e Paulo i lana tusi le kalesia i Filipi o lo manino mai ai le mafua anga. Nā lai ona ave Paulo le tusi le i le kalesia. Mua, o lana whawhetai i le au lotu lea. Ona o le au lotu sa soa soani a te ia i le tau a mata ina o le ngaluenga o le tala inga o le tala le lei. Te mai upua Paulo i le aulotu i Filipi. Wou tau i loa foi Filipi e. O le amatanga o le tala le lei. Ina ua ou aluatu nei Maketonia. E le aise kalesia na lofa mai ai i a te au i le mata upu o le foa i mai. Ma le talia o mea. Na o ou tau lava. A wafoi a o i te Salonia au. No tau a watu mea na o mativai. Ua atu tasi. Ma ua atu lua foi. Ono no winga o le foa ia le au lotu lea. I le ngaluenga tā lai a Paulo. A o whanga solo lana ngaluenga tā lai mai lea vaenga ma le vaenga. O tunu sa fea ia na whainga malanga. O se tasi leo au lotu. Au pito sili o na soaswani. I le ngaluenga tā laia le apostolo. O upu whavivi ia ma upu whawhetai ia Paulo i le au lotu ma le kalesia i Filipi. One o se au lotu e loto foai. Ma loto fia ngalu lue mo le ngaluenga tā lai o le tala le leia le atua e ala ia Yesu Keriso. O ia le oli se au lotu e alo lofa, e pei o le au lotu i Filipi.
E leo sa ulotu mauoa, leo ulotu I Filipi, ai o sa ulotu lo iailo na nganga lofa, o lo iailo na nganga fia soani, o iailo na nganga ina ia tupu tele le tala le lei o le fao le tanga, a le atua e ala ia Yesu Keriso. E mai upu whamanuia Paulo I le au lotu I Filipi, a o lo watua, e wha atoa e ia te outou mea umai mati tiva I outou. E tusa ma le whau lai o lona vi inga I a Keriso Yesu. A o lo watua e wha atoa e ia te outou mea umai mati tiva I outou. Tusa ma le whau lai o lona vi inga I a Keriso Yesu. E leo whamanuia Paulo I le au lotu lea, ini manuia o le tino nei. Ini oa mani tamau ainga, e le ai. O lo mamoli e Paulo lana whamanuianga I le au lotu lea. E tusa ma mea lofa o lea, lofa tu noa o lea tua. E ala ia Yesu Keriso. Mafuanga lona lua na tusi ai Paulo I le au lotu I Filipi. Ina ia lato wola ma le fatu o tua I le maliu ma le toi tu o Yesu Keriso. Neisi le whamoe moe o Paulo I le au lotu lea. Ina ia tangia Yesu Keriso I o lato wola. Ia aua nei muli I teita I ngā tangata o lo whaia o ngā se. Mai lepa po I ngā Paulo I le au lotu I Filipi. A o lo tātou nu moni, ua I le langi lea. O lo whātari tali mai ai tātou I le whaola o le alio Yesu Keriso. Na te li ua o tātou nei tino whatau wā. Ia whātatau I lona tino mamalu. E tusa male mana na te mawhai ai o na whātou I lalo ina mea umai ia te ia. E leo mea le olanga nei. A o mea o lo whātari tali I le lo whatu no le tua o whālia e ala ia Yesu Keriso. Mai Paulo o tātou no moni o I le langi lea. O alawa bea mwhai o na whai leo langa nei. E leo le wha moe leo le tangata kerisiano o meo leo langa nei. Al wha moe le tangata kerisiano ina ia na maua le nu moni. Ina ia maua le ola tu mau whatasi malo tato o li o Yesu Keriso. Mai Paulo I le taupu e tolu o le tusi le aulotu I Filipi o le toe manatu le nei o usoe ia o tou oli I le alii. O ngā tonunga le mū leo le tusi a Paulo I le kalesia I Filipi. Ia atangia I le o langa o le aulotu le I Filipi lo lato ola oli I le alii mea lato te whai. Ia atangia I lo lato wāwhenga iai ma lato mafutanga o le vao le tasi maleisi ia I loa ai lo lato ola oli I le alii. Tā ua o le wheau lea. E le ina ia tangia se tamau a inga o ni tupe, o ni fale, o ni mea e tua iai o lato wola. Tā ua mea ia. Ae leo le whama mafa lea le apostolo I le kalesia I Filipi. O lana whama mafa ina ia tangia I le soi fua ma le ola o tangata. Lo lato oli I le li. E loia lato whamafutanga ma o lato sota inga. Mafuanga lon tolu na tusi ai Paulo I le aulotu I Filipi. Ina ia ola le aulotu I Filipi I le loto e tasi ma le nganga e tasi. Nā leo ngāo. O le taua o I lato o itu tino o le tino Keriso ai whea inai.
ma fe tau ai, ma fe fuli tu ai. Mele na lai ona whaie, Paulo ia upu ia na mata ile mta upu e lua ia sa tātou whaitau ina o le nei. A whaie iai se wha mawhana whana ia Keriso. A whaie iai se wha matala loto i le alofa. A whaie iai se mafuta wha tasi le nganga. A whaie iai se alofa muti vale male loto alofa i nā wha atoa toa mai ia o tau lo oli le ngata stasi o tau manatu. Male alofa e tasi, male mana tu natu i le mea e tasi. Manatu Paulo lava leo le mea e mawhai ona a tangia ai le ola whewha mawhana whanai o tangata. Pau a leo le mea e mawhai e ona i loa le whialo lo whaai o tangata. Pau foi leo le mea e mawhai ona i loa ai le mafuta whaatasi o tangata i le nganga. O le ngata stasi o latu manatu, male manatu i le mea tasi. Ao ina wheese se ai manatu. Ao fo ina whe fuli tua ai talitonunga o tangata. O na tupu leo le whe ai nai, ma le whe fina wai o tangata. Mele sa tupu le tātou o tunu i sa moa ina umalwhainga pālota lea na umatu nei. Ma le tupu o le whifuli tua ai o tangata, ma le whiwhina wai o tangata. Mātanga ia o se atunu e whapea ia o latou tangata. Ne ngata ina whetau wai, whiwhina wai, au o lava ina whaina le soi fua saunga le mua tangata. Vai aso len te atu nei, sau ta ua foi le surulu, vai aso len te atu nei, tonu Amerika na tangata vale ina aie, e se tangata le lio Donald Trump, o le tangata o suita uva, o le itu o le o se tasi o whaenga o le whainga māloa Amerika. Ai mafua mai ona o le whetau wai o langona ma mawhauwhaunga o tangata. Wa vea le whaatupu ina o mawhauwhaunga ma talitonunga sese. E whiwhina wai ai tangata ma mea whaatupu ai le loto tinga ma whaatupu ai ma le fia o leisi tangata i leisi tangata. Mai uai ina o i le tua ngā mawalunga lea ua fia fasioti e leisi tangata. Tupu mea ia i loutou soifua ma o tātou ola. E o lava i le whetau wai o tangata i nei mea o whanua matua oi. Ao ina tupu mea ia e o ina awhaina le soifua ma le ola o tangata. Aisea, e anga ua le taita ina i le nganga o le atua le fofo ina o whawhita uli o tangata. A ua taita ina i o latou loto ma o latou nganga ua awhaina. Ona ua le ai le atua whatasi mai latou. Paingo fia ia ona lui tau ina o tātou pea o ina i le mawhai e le tangata o na tāu fiofi ia le loto ti ngā. Mele nā lai o na whai e le upo le poto le whaupunga voi lea e sili atu le tangata na te pūlea lo na loto nai lo le toa na te a ea le olo. Ao ina tau ave le loto ti ngā, ma tau ave le loto le lei ma le loto le anga o tātou whainga whilwhilinga i mea tātou te whaia. E au lava ina tātou lei loa ai le wawhea ngai o tangata.
E mai Paulo le kalesia I Filipi. Le kalesia I Filipi e leo le tua ngā ola na e tau ona ola ai le tangata e oli le li. A wai leo le tua ngā ola na ola ai Yesu Keriso. E mai Paulo le aulotu I Filipi o Yesu Keriso foi o le sa winga fatasi ma le atua ai le manatu o ia o se mea maulon tūlanga tutusa ma le atua. Awa sa atu o ia lava e fai mona le winga o le polonga I lona whanau mai whapei o stangata. O iloa o ia I ona fōlinga whapei o stangata. Ua whamau lalo o ia te ia lava. Wana ana o ina maliu. O le maliu lava lea I le sa taulo. Tauna ta inga o le apostolo mo le aulotu ma le kalesia I Filipi. Ina ia tangia I o lato wolanga. Ina ia tangia I lato vā whenga iai o le tasi ma le isi. Nei tua inga soifua na o lai ke riso. Soifua o le loto maulalo. Soifua I le loto fe wha mangaloai. Soifua I le alofa ma le anga le leo le tasi le isi. Ina ia tangia ke riso. I la lato maftanga fale kalesia. Melo no fao lo atangia mai le mafua anga na tusi ai Paulo I le kalesia I Filipi. Ona o le nau o le apostolo ina ia mafana fanala na maftanga male au lotu lea. Ese lava ia upu e fao ngā le apostolo Paulo I le au lotu le Filipi mai le tele o au lotu sa tusi ai. Mai Paulo I le kalesia Filipi o te whawhetai atu I loo atua. Io manatu uma I ate autou. E lea au noa lau whātonga male fia I au te talo uma mo autou uma lava. Ona o lo tau mafuta whātasi I la le tala le lei. Talu mai le urua I aso. O mai le aso nei. Ua ta tau ona o manatu whapea I ate autou uma a wā ua teuina autou I lo loto. Ina ua tātou a wai whātasi mau I le alofa tūnoa. A o nono ati au, ma autu atu e whamau nia le tale le lei. A wā ua sila fia le atua. Ua o matua nau I ate autou umalawa. I le alofa nau tai o Yesu Keriso. Upu ia Paulo na wha uma I eila na tusi le ulotu lea I Filipi. Oni upu o lo wha matala ai le mawhana whana o le mawhtanga le apostolo ma le ulotu ma le kalesia lea I Filipi. Tolu ni ao onga tā ua mai le ao te lenga lea sa o whamatalaina winga I le tusi a Paulo I le kalesia I Filipi. Tolu nai ao onga tā ua mo tātou mua. E moni maloloto le oli I le mafuta whātasi I le anganga e tasi. E moni maloloto le oli I le mafuta whātasi I le anganga e tasi. Lo whamatala ina e luka ne mena tupu I le aso Pentekoso. Ena ua mafuta whātasi, tangata whātua I le loto e tasi, male anganga e tasi. Mail whātalanga luka o nā fio ifo leo le anganga pa ia I lunga I lato uma. Nā fio ifo lea o le anganga o le atua I lunga ia I lato uma. Aisha. A wāua mā futa whātasi. Tangata umai le loto e tasi, male anganga e tasi. O le anganga o le whatalitali I le fio ifo le anganga pa ia I lunga I lātou. Ma o lea nā matai nai
le kalesia kerisiano. Na o tu sia le faisalamo ia le whamatala ina o le Israelu. O na whapea leo le whamatalanga ale faisalamo. Se mea ina ale lei ma le matango fia lava. Pe ano nofo whaatasi lava uso. O na ia whaatusa ina lea i le sua au e tafe ifo pe ao ina whaau ina le ostaulanga. Vai mai o leu wa tafe mai lo na ulu. Wa o ifo ila na ava. Wa o mai lava i lona o futele. Whaatusa foi i le sau mai lunga o atu maunga. A o ina tafe ifo i au vai maunga. O na tutupu ai leo manuia. Ta ua le meo le ola whaatasi. Ma le ola whealfani. Se usonga, se ainga, se nuu, se au lotu, se whainga malo. Ai ao ina whetau wai tangata, ma whe fuli tu ai tangata, o na tutupu lo leo me whaingata i leo langa. Ao onga lona rua, e tupu le oli le ola whaatasi i a Yesu Keriso. Tupule oli i le ola whaatasi a Yesu Keriso. Ai Yesu lana ao onga i ona so, mana whao ngai na ile la au le vine. O au le vine, a o la utou. O le tu mau ia te au, mau ia te ia, o ia lava e fua tele mai. A wai le ma whaia au tau o na whaia se mea tasi pe a au le iai. So ta inga leo lo whamatala inai. E Yesu le tā ua o la ngona e ma whaia na maua il te ngata whatua tua i le tua e na o mafuta e ala ia Yesu Keriso. Ma Yesu i ona so o le polo inga fau o te tu atuai i a te utau. Ia whealo whani fo i outou. O le mele i loa ai e tangata uma o so outou. Pea whai tau te whealo whani. Nā onga lona tolu. Tau ana mōri mauina le oli a Yesu Keriso. Pea tātou whea ngai malui tau o le tala le lei. No manino le lei tusi le a Paulo. I ne kalesia i Filipi. E leo se sio manga so longa le leo lo iei Paulo ina ua avelan tusi. O le taimi o le whengai o le apostolo ma ona popo ngā. Ai o lo mo moli ai. Langona o le oli, langona o le whawhetai, langona o le whaatupu langona, ma le whaatupu malosi, mo le aulotu, ma le kalesia. E leo mo moli na e Paulo a mea, whailo ai ni ona ti ngā. E a masona le fia ona o le whawhale pui ina o ia. Ina mo tusi Paulo i le kalesia i Roma. Na ia mo moli na i le whaupunga e whapea. A wai le iso tātou e ola mo ia lava. E le oti foi se tasi mo ia lava, a wā whai tātou te ola mo le li. A whai e oti mo le li, o le nei pe ola pe oti tātou, o tangata lava o le li i tātou. Wā le mea lava lea, na maliwa e Keriso ma toi tū mai ai. Ma soi fuai, i na ia whaia o ia mali, i e oti, mai e ola. Po alawa whawhita uli tātou te whea ngai. Ao ina oli le tangata Kerisiano, i a Yesu Keriso. E nate i loa foi, ona whea ngai, ma whawhita uli o le ola nei. A wai le tu lafo ina i tātou, e Yesu Keriso ina i tātou matu oti.
Mai fitalai ngai e sui ona so e na ua mo a wina atu i la ato e oe. Whai le tala lei. O te iate o tau fo i aso malava. E o lava i tulu inga o le lorangi. Pape na fo i tātou. Le tu lafo ina i tātou e le atua. A wai mai peke riso i loto so i fua ma o tātou wola. Pe a tātou oli oli. Ia Yesu ke riso i aso uma. He o tātou tālo. Koe whetalai mai moi mātou o lau whanau, o lau kalesia. O ae tele lava i tu waso e luita wina ai o mātou ola. Au e whamanatu mai ai mātou ina i o mātou loa na ola oli oli i a te oi. Taimi uma o lo mātou ola o taimi o solo lei, ma taimi e luita wina ai mātou. Mai au mai ai ai mātou le mautinoa e te letu lafo ina i mātou. O au mātou talo e ala ia Yesu Keriso le li i malfaola. Amene. Se lau wale suluono le pese tātou te whai uai. Ia, ma whamawai atu fo ia i lātou o lo whaitapo inga mai lungo le o penga so ta inga. Se lau wale suluono le pese.